E iwa rau ngā taiohi no ngā moutere o te moana nui a kiwa kua tai mai ki tāmaki makaurau nei. Ko te take he whakahoahoa, he whakarongo hoki ki ngā kauhau hā kinekina a te hunga ngai o. Rua te kaumārima nā iwi no te moana nui a kiwa e tākaro nātahi ana hei whakapakari ake i a rātou whakahaerenga hā kinakina. Yesterday I had around 200 or so sitting down around round tables, planning projects that are going to be back affecting their actual communities, you know, around health and obesity. Ko te tino tikana o te hui nei he whakamahi te kaupapa hākinakina, ana te whanaporo, hei whanawhana atu i nā take e noho taumaha nei ki runga i a rātou. I tēnei wā ko te take tino nui kei wainga i etahi, ko nā tūkinotanga a tāwhiri mātea i o rātou whenua, mautere hoki. You have heard recently we had the tsunami and also the Princess Lashika, which is a tragedy. And maybe sport can improve, maybe sport can contribute to the lives of those people just by concentrating on other stuff besides the, mourning of it. Engari tērā no etahi kūrakuraku take tōrangapū kua umai ki etahi kaupapa pēnei nā. A huri tuara atu te rōpū nahinara ki tēnei kaupapa. A tauana te pukuriri ki roto i te hāpori tangata mautere. It's just we have invited everybody, so they are free to come. He take nui anō tā etahi o Fiti I runga I a rātou tikana ka wanatana. There's a very good friend, George Nadewa, who was also part of our delegation, not able to make it to this conference because of the military connection or the government connection. But there's one short in our dance group, so I'm really disappointed about that part. Ko te tumanako o te huna nei, mā te kaupapa e tāia. New Zealand government and New Zealand organisations focus on these opportunities for our rangatahi to have a voice and be able to contribute back into their communities. I roto I a rātou whakarite rautaki hā kinakina, toko whāna iwi ka riro I te rua te kau mano tāra Merikana hei whakaea I nā kūrakuraku o rātou iwi. Ka pāra tāwhai te karere.